situasi na masa sumari, kami sangat setuju do molo orang emma di dia tanah deh. Tidak dong. Asal kami atas nami. Lama. Mulai teman puji Tuhan, ada memang dia detik ini ulian yang ketihita, bu hita marlas beruha, nampe di pas omongnya par dari Tuhan di tonami di sonnya. Di son kami ulang-ulang narekson, lodo mabuan boras spiritu di. Senggiat ma di persahat ni boras spiritu doni firma tim. Lohot ringgit sitio-tio di atas ni rudang najaga. Tungtudian mengalak kamu paparan ni dokumen saya dapat muma najaga. Yes, marahmat jalo ima songon boras songon do rudang ringgit sitio dalau si pasaton name kamu. Ama panggul pakunci. Alano lah pasat adat memahami tupaparan itu kami baik mah musik nampak mulai nyopere karena kali nabur mulai nyale ujulan nyari burjuma mulai mulai leo di kau le pakuli hamu di asing sino le kita aku curi itu lu mata ni orba kata sokoni lu kurang mulai itu tulangmu orno kata tulang oh nak ini berada dia kayak ibu di berenang sepeda itu nanda boleh asalnya dia tulang kalau kecil lalu dia menjauh oh kami tulang jadi itu bila-bila baru tu bila-bila najukan sama lalu berapa lagi najukan tuh esok sabari macam tu hamu berenang tunggu sama tu benar ulas nalas si pasatun nami las marahani berenang ya kami tulang Do tak bagi Christopher. dah ambil Christopher daerah saya urus ni haram spion dia tapi nak tulang berbau ada berenang kami tulang kami ini tu hitam itu kamu kan lulus kai oke masuk Naryama masuk Naryama karena ini mah saya turun neon Naryama masuk iya masuk siro dua mak ano kamu nama cari ini saudara nak karena gitu ini masih nak togap dia nak togap oh ngabe nah ini jauh sih kan oh dia mau bisa telang baru pinopar ni Thomas deh perjol itu pinopar ni itu lain nami si Rexon si Rian si Bendris si Lasro masuk terbarbaris barbaris mau obat songonon dia tulang ketepatan beremunai ala situasi nama apa ala si nomor 2 besok prima oke baru lagi sana dia si Rexon dan kamu nah ya lagi nomor 2
Nomor 2 Sorti Mak. Sirian. Oh, Sorti, Sirian. Baru si Benris. Bendris. Oh. Ikon Gokwari Beren. Ini benar baru si top team. Kamu enak, udah nih apa nyawa. Baru si Lasro. Nah, ini. Maju. Lasro. Jadi mau lo beremu boru sadai sorpi matulang. Halo. Baru. Boru sadai sorpi sekangan, boru sekangan. Sorpi mai, si pero, sorpi mah matulang. Kan rawana. Nang ruangan situasi do. Sorpi matulang. Baru. Nomor 2. Nomor 2 Sama Sion. Nasiun. Oh, do siao tulang. Do. Wah gani. Terdaftar Rokap Patobi. Asik kola do be. Oh. Ao. Sekolah. Asik terdapuk sin. Halo. Si Ao. 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 Nyanyo. Oh, nyodok. Oh, ini mah per video nih, per fotografer. Ban. Pegang ulus na. Ini mas. Sino be? Oh, kusanan. Dok. Nyon, berapa? Ido ketodon. Oh, lo. Oh, Ini dia. Pau kusa Itu baru. berapa? Oh, dia macam naik mau be, jangan orang itu lu dia. Oh, Bahan batulang lanjuti mau dia mau sih. Namar hamarang gima. Yoni ini. Pasal tamu tu. Dia di Bogo. Siapa ini dia? Mau pun dan dia mah. Oh sini nak. Ayo sama pun. Ni dia nono. Yoni. Oh, Oke. Gua saro Nini. Oh lo. ni. Nono. Nono iya Nono. Nono dia nama. Ada di. Nono, mana Nono? Ini Nono. Ini lo. Nono dong. Aja dua. Sini lo. Ini lo. Belum dikasih orang. Ini Nono ya. Iya, Nono. Baru naik juga. Baru. Naik nomor dekat. Wamanian sama. Amaniata. Mereka ikon perlu pada atau nama. Setiamu masih pasang tali. Nah. Walau Nah, kita lu cukup baca inang, kita mau baca. Oh, itu. Kami lo baca ya mak. Kami sud. Bersama. Pasang. Wamanienta. Pasang. Ayo tuh. Amanienta, Amani Adriano. Amani Adriano dan Oh, lu neon. Halo. Adriano. Ada dari Sodo badan langsung bayar taruh. ini le masalah. Ini neon, naman Adriano. Ini tahu juga. Ini namanya Adriano. Neon mana? Tong nubur sinaga lo. Oh, baru isi saya baru. Pak Maria mak. Pak Maria. Oh lo. Oh, Dan kamu tong tujuh. Sorti mau. Masuk kamu. Nah, kalau mau itu dia tuh lang. Tok lu aku syukuran. Bukit Jengmar. Halo, bukit Jengmar. Kayak ungan na kinamar-marang gisbing. Oh lo, mana marang-marang di. Lai masih ka. Mana ini? Itu mulai. Oh, itu. Yang mau di. Pak dong. Oh lo. Ada ko? Dah ngamang sada mak. Sana mah asal mabur sinaga lo. Dudurnya lagi. Oh, Kamu bukan. Lupag batu sana, lupag batu. Oh, babae ni sanay. Lupag batu. Kailangan kape deh. Ang kalulian. Oh. Yan, kailangan Dan kuya. Ay, ini si Holo nagkanibain. Jadi, tunggu rumah udah Halo, baru. Buru siya bulo na. Mandok po gubuno, tapuro, okay. Naparjolo, muli ate ma, di amat tadi batan. Muli ate ma nang lintas sa na. Isiala pangaramotyon na, jer panutur-nuturyon na di kita di amat takyon, ima, parujunggulo ni nagpuro namin ni paradikyon ni. Dihamu sa luhok na pinopar ni nagpuro namin, di paradikyon ni Disol, jongjok kami.
sian tulang narobot. Mulo kami na magdokon ihamu sa luhub na asa matayangnya kita tangyo kaudo. Tekwa sila pa, yang kaya mo kaburo na nung dami. Tekwa, amul sila pa. Di nga mo kaburo na anong dami. Ibebere ni. Ano memang baru? Ingat ya. Kurang na. Jadi dihamu sa luhub na pinopar ni nagburo namin dia pala dikyon ni. Nakiningan lungatong sikop di pasahat raja ni pamuron nami ima tulang muna raja isinaga dihamu sa luhub na pinopar ni nagburo ni. Kami be siya tulang narobot muna tong do kami pasahaton akahata na uli na dinggan do parhitian ni pasu-pasu ima di parporha ni nagburo nami dia pala dikyon ni. Kami naman dokon dia pala dikyon na turut berduka cita ma kami nasi pardoho do kami berduka cita ima di parujung ngolu ni nagburo dia pala dikyon asi marohanya mat tadi bata sedijak koma naburon di tangan siya muna makorasi ma nang sahalana dihamu salu na pinopar ni naburon di anak di buru do di pahopu nang di nini do nono. Kami jong-jong dia pala dikyon ima siya tulang narobot tongdo pasaton nami parhitian pasu-pasu dihamu asa kangkiat barhite-hitehon dinang borhat dadudaton ni manohot amat tadi bata asa anggiat amit tamasu amat tadi bata dihita sa luhub na pinopar na tinading na tarlubobi ma dihamu di anak ko di buru arong dohatan na dudwa na matlokon tibuan na tiyang ni rumah tibuan na tiyang ni sobo nunga tibu umur ni dainangon sa tibu ma umur na dihamu saha solu sa tuboten ni tigaras nunga sahat marparan na biram nagburo nami dia palatikon sa sahat magabi sahat ng tupar-pura. Jadi ima jo nabuis di horon nami sian kami tulang na robot dia palatikon ni song parhitian di pasu-pasu nalos pasaton nami dia palatikon ni 5 lebar ma gudang na alay di sonni doron nami do mol betong songoni gudang na nalawas pasaton nami dihamu pinapar ni nagburo nami manggoki na orang gokdo kami dia pala dikyon ni alam nga sikop na kiningan di bayar raja ni pamuron nami ima tulang muna raja isinaga adik biag dia kana hurang bukan nami do togi dihamu pinapar ni nagburo nami dia pala dikyon ni Buru ko na ito. Pagkumba guru Tusok ko ito na rawayari online. baru tu pahopo anak baru pahopo siya baru Masuk ke mana po? Masuk ke mana po? Ono. Jadi oni si panggonggomi moni ima di bebere nami na siya malaw panggonggomi may speak Umabera. Tulang kasih ko. majadi soni nama jadi kada tinipad ko na hona mo secara khusus mardapat-dapat lo Guna tulang naman. Guna tulang. Jadi tulang-tulang masuk air. Oh, guna tulang. Tulang-tulang. Kalau mau bola aku sekarang. Tidak satu. Agus roha. Karena saya dua hari. Kalau kurang memburunan dong dengan. Jadi November dalam ba soal siapa dah tulang. Setiap itu tulang nami, tulang. Setiap itu. gabi Jadi songon alamat kata itu akar out neuli. Kalau medingkan mahita ng pasatulus sa amin. All concept roh. Alok roha, waka natutua, waka manggurunani, secara khusus, itu yang memperlibus los pasatulus namin.
na Barjolo. Ito po na Rexon. Masuk kami na, masuk kamu. Terus sambil kamu tulang. Oke, dah kamu. Lanjut ma Jose Rexon. Masuk kamu, masuk kamu. Masuk ma Jose Sirian. Sirian di sorpi mana itu lah? Iya. Di sorpi mana baru Sirian? Baru si Benri. Tolu Boru. Masuk kamu, masuk kau nari ama, masuk netu, masuk kau roti, masuk netu kau. Anong mana kata yom macam mereka. Alah, lu di Si betul. Lastro. Oh, no, anak sepudan. Oh. Baru Tolu Boru. Masuk kamu, tolu boleh masuk. Baru Tupahopu. Nini Lo ada apa bisa buru terang? Dohot. Apa bisa buru? Masuk kamu, masuk. Masuk, masuk. Iya dong. Oh, sekarang tetap. Situ kap, ini situ kap, situ kap. Leon, tembus, nah disokot tuh kap. Iya. Botol si Oh, bisa buru tuh lah. Oh, mau bisa buru. Tunggu di sini mama. Mak. Sana din na. Oh. Besar kan? Mana ko ako? Alay sana isot dito lang. Si Pero. Sa uta muli sani. di wala ko pa ang gusto mo. Mamang. Dini nono. Yung maliliwi, masuk ni. No. Agur, maupong na niya ma. Na niya ma. Ngayon ma, no. Tulak niyon. Di depan. No. Hindi na kinayon. No. Ay, marnini no. Nagburungon. Iya. Baru tuh para nama-nama gitu amat gasman bahwa sama kami para nama Mulai sana ma, sana takro. Masuk ko. Isa do. Narini na tugar, rapak ka majalon. Narini na tugar, rapak ka majalon. Termasuk ko sa narini. Ma. Aku juga na tugar, tak marnaro. Oh, nakatini. Abang mulai mo. sama nada Oh, tulak. baru sahabat musem tuh baru siap ulangan So ano niya tulak? Masa ko ni bere mo ba? Wala ka mo bere mo buru tangan o. isi Nagdormi. Masuk ko nagdormi. Masuk na nagpuro na yung maraman. pasada Oh, no. Nagpuro na yung maraman. Roa mo. Ba, galo na iba. Oh, no, baik, Pak. jadi tuh turun down itu bisa mau turun down panuturi Ah, abang udah, Pak. Ala juga ni mak, abang udah menunggu dulu nang agak tulang. Ayaw bere udah toh. Oh, lo supaya dua. Natipul lo lubang kal, masuk kamu di dulu. Termasuk kau main dong mak, kabur sinaga di sini.
Oh, nakasupay doon. Oh, nakabunsi na ka rin yun. Iya, Pak. Bunsi na ka doon say. Anong gabi? Anong gabi? Perpuri, Mak. Kabiri namin. On hatani wotong doni apa geres amat dasya apa herbi. Matamu nama nama bolu wotong apa herbi dan dohot ini dohon na. Nahudok kanisinan idokon amang siyan sa geres sa Jakarta. Marnasi ko doon ang Turki, nagbunani, nagbuntay. Wala sana do alay. Debili mama anak ko. Opat talagot pa ni. Kata ni Bottom, mata si Grace, mata si Grace. Marnasip doon ang burinon, budang magkalyang inagbulkiin. Jay salani, las marohamuna. Hamunak kabere nami. O, natan ito lang mo doon. Kalau napasatod doon. Jay las marohami na. Terus ang dia penulus yang kami, siyan lubabao, las marohamuna te. Jay, sionok kuho, inang, bahasa monipe, las marhami par sorma tuaw ni sorope halat amang las marhami da ate mga makatay ham na do ang sigres kasi di las marhami alani ka situasi di las marhami nang da ham na kabere na amida di mahatan ito lang musian Jakarta buti ba kardo nga malate di hamuna oh saja po di so perdalan niulus amo amang majuhon molo nyo pinapar ni nagburuan pasaton nami amo majuhon na dia maka naman kamaran ini masak ni hata Ang wala tayo maparjulo. Masuk mami ng Rexon, julo. Okay. Dulu. Berbagi Mam Son. Ini sama nih, saya ada apa? Pesan. Unang isok, ko'y pwede ni akat mo yun, narya may. Ilayan ulo sa trek, maju sana. Terus baru anak nami opat 7 mau masih mau diberi kabar jodoh. Mangiuman nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ada sada tulang di samping. Oo. Sirian. Sorpia mo masada, dia musuh sa ulit ko sila. Nawin na, ulos ni Sirian. Masuk si nomor 2. Ano nomor 3? Maju siap bulan. Oke tong do, isor pisada. Bere mula burun si Vero. Maju ke Nasion. Nasion. Sana isor pi. O majulen na siya. Oke. Na. Kalau Nasion jo, ulus ni. Jadi parkom di Sudirman mulai sian amang muda aman cakmin satu amang muda amanit opung eta masuk mamu sada ulus mama masuk kamu lapa mancano na kriano do idamon lulus ni amang muda ho mewakili bare nabara ayo sada ulus kamu wah sada biru lakon sada biru na Oke, non. Baru barek nabara mah. Omong markom sini. Baru perkom masada tu botol dia mangburu nangina. Jago berengin utak. Nakinay na yan, nakaintan. Isilang lagi ko lang nito.
baru siya bulan mak, baru siya bulan ando baru siya. Nyo, oke. Upo di parada tanah, lagi ulah. Oke. Boy do. Nama. Baru siya bulan mak. Anak-anak tulu na yo, obat nai. Mau pusat purma. Oh nggak berarti kok be natulang. Baik masa kami mau se bulat ulay asa do ulay atau nasi kok. Kita hula-hula pahop po. Oh, hula-hula pahok po, ya. Ito lang namin turnit. Sa Silbado at sa harapan kita siya ito lang. Oh, gabi mang gabi. Giren. Mali ating matutuituhan, mali ating mananglihita sa luhod. Di madiulaon, habot niroha, na marujungulo, na puro namin na budyong. Ito, ilang ibigya, kakabirin nila sa luhod. Isa raw-rahanin na sa mga hula-hula ni Baho, hula-hula ni Amanarapan. Yung mga hami peso nito, ang kabirin nila sa luhod, tangguero halang abang siya Jawa, patas maroha muna. Yung mga samin ko na pinulak siya, di ba ito daw yun? Hindi mo naulos na, anong nagkirmadong dison, las maroha mo ito. Masayang diyan matutuhan o kudulan niya riyon, di pudini na guru namyon. Kasi dapat muna matutuhan ka na uli na linggari. Masupason nito hata di hamona. Lumubi madi kaya daw guru namin. Kasi matuturahan ito ang hela. Dr. Guru. Saya daw matutusay hato. Daw masasa ko hela. Imapagilan namin ang kanatoras ng Guru. Isawan di ba kami daw imasongon ulos las. Parhitian namin. Mangiluhutuhan eh. Ang kiyat, di pudini na Guru namin. Balas mapagtudyo mo hela daw Guru namin. Yala sa dapat matuto sa nilok ni Namadua di hamo na. Asa pilo-pilo na madungan may na pilo-pilo na jagar. Saan man nalunguni, di hamo sa loob pinopar nila Guru namin di son. Pwede pudini na Guruan, baroma ka na jagar. Majuto. Sa isolo ma sa tupatan ni Tigaras di pasatan ni Luzon ni ba sa mahamgabian ba sa matukarharasa Majuto. adong beson ito ulus kiriman ni Paderman waktu dari ini bang benibir yang ada las maraham na dari kota na Gani. ini bahasa tanda lang na Jadi itu tuamu berenang au mangulusi sonalan di berekoto anggotangnya tangulusak kuana alai donok kudu hatak koto kamu mau lihat ma di Tuhan di parmatuan omat tuaon boy diri hamune sojong jong di berek kami las rohana sada do si pangidon nami Tuhan na dua mama ni harapan do ni harapan molo nang digas sa ngono nawang neng berigat terus iso noro ulos siya tulang sangaja huban uloson namura maksud wisi tanga suwur narga alay sangaja ro namura asa muraha muna dapat parsarian asa sada hamuna kudolok kuduruan ang giat marhite ibarlaoni omat tuon terus dapat tamuna para binga-binga kamuna tuan anak kamuna tuan pun ima pasu-pasu siya tulang nahudo isi posro aku ibarlaoni omat tuon ngaringgas sa menotay nang da digam ngamuna alana dang nalaho so unang pe ialapo man harapan na harapanon moloho nga tulang mo tetap sinaga moloho sinaga ro rasa hanak ikuwer mulai siya na tak be kami no te be sugari martes taho niyan torbu malen o mulu kuhibul
pakatulang umi. Ina mga kuwerang na masahod. Jadi ulah kihomo siya marburo sinaga. Di ko sarwaku, awis siya na mangudam na makatahon. No, saya dibegitu hataw eh. Saya terbuai pahamuna. Marurak tutur. Perdak ratu gijang. Saya tok pahamuna. Manugu-nugu. Asal asroanya kangon. Unang sarong pikiran na. Yahudok kubigero akangon. Na terpuli hola para ni abba pungdir ko tangadok. Tumunotola niya ahin. Jadi dia marhiti ala diulaw non. Dengan pagiduha kamuna ng tutuhani. Nang tuon sebelum tataruhon. Baik kamu na tamiyang muna no lahobor. Saya masuk-masuk ko pardalan nara. Imahata siya kami tulang mo. Buti mo.
Saya tuhan tao. Pinasang oras ito, unang najaga. Saya jaga matutuhan ako, hindi na nagagano. Saya nagulong matutunan sa orang mahuto. Saya hatang mahal ako na dinagi. Di ko din naguro namin. Basta dami ko sa mga lahat na nagagano na magpapon. Wala ako mag-uusipon, hindi ko rin ito. Iba na ang mawakila, ito guru. Bako na may atang sa rumah juga. Madudo. Sa inidahanap ka mata mo pinaridiya. Dia hamo na manalak na helak ko ng guru. Sa kusina hamo na ko sa sa isun naman sahan may manok-pinok sahan ko basta dumi. Jadi di pasatan ko sa guru. Pasahan mahamut pangkatya sa kapwarasan. Kaya lang lima doon ni. May namang permusikon pa sa ulos na paraluan nun. Kaliling pangwan.